Hadi fagıldaçmalı vam. Hajde, odi, šta ću? Baš sad hoću da ih snimim. Da sam malo vrlo. Dobro ovo za sve. Daj vam. Ne, gledaj, ti, Vučko. Ja sam mislim da droga je uzmi ovo. Moj Senad. Tebi opet najgore, ti imaš mlad. To najgore. Daj ošte dvije. Biće meni najbolje kada vidiš. Daj ošte. Gledajte, ima tu gudu. Nekako krenite to nama pozvali. Što ti uvezi? Ja, vidim. Allah, imaš un... Gdje budu bogat da ga imam, gdje takati tebe. Ne bude bili tu kraj mene. Reci da se znati. Šta je to? Ovo je konobar. Hajde. Konobar. Ja sam jedan. To samo zavi. Tebe, Emily, kad se zatvorilo u tu petlju, ti tamo ne bi imao mira. Ti se ribama svađao. Pa nisi to naš. Ova dugna je. Gdje ovo dvoje? Da bi ja to. Gdje, hajde? Čak i mene znam. Pardon. Ovo je pardon, a to je čuvac. Kako
Ovo je lađa. Ovo isto kao ja. A Sivić, Ovi će samo umjeti. Pionir. I hajde. To je Almir. 8.8.7.7. završi. Djeca saune. Da. Ako si iz Halkića, onda neće pobjediti. Joj, ti smatraš kružnicu rijekom. Rijeka najbolja. Ja. I što je to? Mačka. O, Ona lađa. Dobro sam to isto. Imao pučku, svivić i ono nije više u redu. Ovo je kanu. Ono je između. Pa reći jebi ga budi. To je, znaš šta je to? Kao oni u Čapinu, oni... Oslon, onda vidi lađ prvi To je popola bila na ovo. pada. I sad počeo viku trajati. A Sivić veliko s Bužnjak. To sve ide tako. Bužinkića je još gora. Bužnjak s prvi post lađ, Mizonu odslujem kad je bila na popola. Ona je žuta sad. Ma to je Mi drugo. smo trenirali se, znaš. A sad, naši lađe su ovdje najviše. Jo, Boga. Po našu sve što došli. Gdje se Boži i voda najviše od vjeru. Prebrzo. Ma nemam zvati Ona je zelena i prava zelena boja. Ama nemam. Ne zbog. Ova je isto fina. Gdje zove? Kratka je sakina. A ta gdje znaš kako dole strana? Poslavlja. Šta je mi? Iđe kraja. Evo je još malo do mene. Je slaba ulica. Ona je lađa još najbolja. Ona žuta. Ona Bužinkića, pa Haldova, pa onda moja. Pa onda ona. Prijani, ono prijani. Šta idu tamo? Braško, ti iš prvi bit. Nije to praška. Nije, ti si Praška je glava u kolojca. Jel? Ja smišljam da je praško. Koji su ovo crveni? Jesu to? Brioni, da. Bosanska otok. Ja, ove lađe. Ovo je još gore. Fajno lađ. Fajno lađ. Ona je lanska lađa. Ajmo, ajmo. Buđo! Ajde malo nazad. Gdje ste malo? Koji broj imaš? Babić! Babić! Kako će ovo biti? Ibro! Ibro! Igri Bauši, Ibro! Evo ga vamo, da prošli. Nije, eno ga ulaži. Velika da kao. Eno ga ulaži. Ono, bio si. Na koji smo bili zemlji? Koja lađa? Pa čak?
Pobjednici, jel' možda godnost? Jes. Izvijena, hvala vam. Nesti, štelci. Štelcom A ovo svaka. sam poredaju. Nisi još došli? Tu su onda, ne znam gdje se izgubili. Šta je taj film? Bučko! Ja sam dobio nagradu. Jebe, ne znam. Viđaj MK kad gleda. Hvali. Živim se. Nemoj tu. Čekaj da ovoga malog bacimo. Gledaj. Viđaj cigle tamo. Ko je ono teško? Jenko, normalno. O, Jenko i sam na. A ima, pa vidjeti, ovo je. Ja nisam htjela ranti da kako treba komadu. Evo Đačić. Onaj crveni jedan i tri bijela. To je on je tako. Koliko je to? 30 maraka. To onda tursko zlato. Nije, ovo je ovdje. Ja jes fin. Je, sad glavu svoj ti stavi. Položit ćemo vijenac palim žrtvama fašističkog terora. Ešalon, mirno. Minutom ćutanja odaćemo poštu palim žrtvama. Ne volim Zagreb, a pogotovo broj 6, nije mi sretan. Hajde 7 i 17, to mi je najsretniji broj. Koji grad se 7? Zagreb. Samire! Treba mi je. Vidim idu u redu. Ljudi, sad je postalo gore u vruće. Ti zoniš, ti zoniš, joj. Pizda! Grijani. Virinke. Ovo je fazon. Stari Marković. Gori vas pušti gel. Nasišti gel sa tu. Vazelin. Vazelin. Hoće sa vazelin i bez vazelin. Gdje? Gdje je umjetnik? Ovi 10 godina ide s kampu. A koliko prošli si izdao? Neki 20 minuta. Ali ovo mi je najgore, ovaj start. Daj snimaj malo praška. Snim praška. Draško! Skini kapu! Skini kapu da ti poznamo! Draško! Nemoj brzo u krivinu ulaziti! Ti menadžer jesi, budu? Menadžer bio. Jesi, ali ono je lađ tamo. Evo ovo je lađ. Evo ovo ti na mene. A vidi što je lađi, kakva je. Što nije lađ, što nije vidjelo To je lađ. kanu i ja Ljudi, nemojte veslat nikad. Kriminalac. Koji imaju Šta će ja tu ti da radim? Počeo li se svađati? Ja sam počeo Aldi ovdje. Ej, ajmo smakte se mosti. Šta je što? Ismari za boje tako. Budo, išti ste pametni, niste mogo.
Pa to je bolje produče. Nisi javio, nisi javio da te bar snime. Ti si glup. Eni, čekaj, zustu polako. Iziće ovdje ja sa jednom, čuješ? Eni. Aha, koji samo, pola. Drugi. Vrati u stop. Sviš, pola, evo. Ispenji, idu 3 metra. Ja ne mogu kameru držati koliko držim. Je bučko najbuče. Jo, vidi kuda si ide. Ajde, Vule! Ajde, Vučo! Ajde! Ajde, Stigo! Sedmi došli. Tina, hoćete pisati? Iza nas, gdje si? Vapić. Smokaj i čas, Brko. Gdje Hare? Brko. Smokaj i čas. Ajde, bati mi slijepa ulicu. Nemojte, vrate se prema. Šta ti glaza boli? Jo, treba to izdržati. Može, vidiš to napad. Ajmo, ali uvod. Najteža igra. Aj, drž me nije. Organizaciji Zaječarka za proizvodnju sokova iz Beograda. Pozivam predstavnika Zaječarka. Drugo mjesto Muhammed Slavić.
Miroslav Bapić Ibrahim. Treći zaključak. I četvrti zaključak Bužinkić Enver. Čestitamo. Najveći Rusti, predsjednik organizacijskog komiteta i Dinamo Švač. Treće plasiranoj ekipi pripadaju bronzane medalje, diplome Pehar Sofke bosanske grupe i nagrada od 50.000 dinara. Miro Braga. Neko nastavlja. Drugo plasirano je ovogodišnji šampioni zaslužno su osvojili zlatne medalje, diplome, Pehar Sofke, 150.000 dinara i prelazni Pehar sportske revije Sprint iz Zagreba. Čestitamo.